ole voin kan video chuanin I jungle chungchang veli fia zokin han soira thawme tuna hian bot lane ka kala hei buff lo masaber hei hi red buff anita might golem kan titani hetil hi second somthum game a intrana tanga second somthum nu aronom dona ti chuan I tha atanga second som ko nuwa aron piang non le don ani ma hi ti chuanin he red buff hian ina ati thei chu melee attacker kan ti chi tuna heti asat chi kalchil chi mo akap chi ni ro hawa hianin I 30% damage she pe a inflict tani ti chuanin range hero hawa 16 to 30% hi enemy movement slow down te thlengin angeni apetani ti chuan I red buff hianin basic attack le I enemy movement speed reduce anita chu I engeni third because yang khan melee abi khan 30% pe in engeni englawa hianin I range hawa hianin akap chi hawa hianin 60 na tanga 30% apetani kaka above chu ni deuh maya chu I mana manglo chi na unlock chi deuh hlekania timayang tin physical damage nei chi basic damage nei chi hoin chan heta hi mage buff kan ti omle a chu blue buff anita ni sage golem kan tita hei hian atia chu I mana kha I 20% in I CDR pek pelama che I mana hi 2% zelin second tina I engeni a regen sakche ni second somruk chung kha chu mana regen angkhanita mana aron tipung le ta ni hei po hi engeni might golem ang thau khanin second som ko nuwa aron piang le dona kan tha atanga second som ko nuwa I hei hi blue buff kan tiang khani de umayang chu ma sengin blue buff ani na khan 20% CDR min pe a tin 2% mana regen bok ani blue buff yan kaka heng buff pania chuan ani maya heng ate chi ho hi timayang heng ho hian in XP le gold le HP regen claim te min pe ve ni ka gold ti chuan chu Mizo chuanin ka soi le du pakhat chu hei hi sentinel hi amtani spirit sentinel hianin atangkai khop ma spirit sentinel hi second som ruk chungin 2% in kan HP min ti pun saka he buff na hian second tin ani chu ti chuanin chu second som ruk chung minute khat chung chu ti hian kanun na kho ti pung char ani athat ve na chu he kanun na ti puna hi damage po dong maila kanun na ati puna hi about chuang lawani ati pung char thawani 2% zelin a recover tani kaka I sentinel thodan chu nia ti chuan movement speed hi 60% in min pui bokani kan tlan chak zong hi movement speed hi 60% in min pui ve bok tina ani chu sentinel hi minute khat le second som nga nuwa aron pianga game kan tan nuwa hianin ti chuan chumi lo chu engela soi ngai he lai ba fi kan sei lenge abyssal dragon kan ti hi abyssal dragon hi tangkai emema englo kan tiang deuh khania I turtle kan tiang deuh khania hemi kan tha hianin keima ni mei pi lama kan team te zong kha 80 gold min peveka tin 50% XP min pevek bok ani hei hi minute ni nuwa game kan tana tanga minute ni nuwa aron piang dona tin minute ni main lovin kan tha atanga minute nia aron piang non le char don bok ani game top thlengin hei hi piang non theini turtle kha chu kan hret angin voi thum che ron piang non ta kha I turtle ang khani ta ni ti chuan abyssal dragon ni lo hi pakhat om le a chu dark slayer hi ni dark slayer hi game zong a tha har berania buffa chuan he dark slayer hianin minute ruk
nuwa game kan tran atanga minute ruk nuwa aron piang dona kan tha atanga minute ruk nuwa aron piang non lenga khatiang khan minute ruk dan zela ani chu ti chuan dark slayer hianin nghe mình pe kan en lokang jungle kala lo lak lo het hi ni buff slayer sorry he dark slayer kan slain hianin I kan team zong te hi plus 30 physical le magical damage min extra saka kan team zong te tan tin chumi mai ni lovin one person in kan nun na le kan mana min ti punzels min ti pun sak zer ani ti mayang chu wang don he kan tha hianin enge ni dark slayer buff hi kan nei ta kan team zong in kan nei veka chu kan nei vek to hnuwa khanin enge ni kan mana le kan nun na 1% in second in ati pun pi lama hianin 30% physical le magical damage min pe a hemi hi a orei chunga chu minute thum chung ani ta ni minute thum chunga o don ani hemi a buff a hian mo tangkai don khop mai maro chu tha hi har khop mai chuan thil dang le kan hriat tur boka chu buff kan nei reng in chuan in pakhat le hei dark lord kan slain hian hei athat tu hian khapa tong boi te athat tu hian hei hi nei ta ni khu ka me huna ka saman don ani chu maro chu ka thi pui chuan hei hi akal ral man thina omziam lova thi pui lo sam tur ani a hei kan nei chuan kan du le na kan kaltir thaya kan metanga ti hian khu kan saman don ani kan bula rong kal don a khu ti chuanin tarat hi apona tangina attack theitlat me he ma hian ma se a attack a piang in anun na khu kal thunga kan muang kwan team fight a chon tangkai ve tak ani he thili kha ni mai sela I dark slayer buff biga chuan ka tareta la thak ani ma in ti chuan buff lo nei taila hei tuna ke ma glow a eng ronga kol khu en lo dark slayer buff khania lord kan tiang ve deuh khani me ang chu dark slayer buff kha ala char ani kan thi pui lo chuan chuanin buff hi tuna hianin kan hria tur boka chu lo nei taila hega buff a hi tuna red buff kalak ta ka kha hemi red buff kalak hi min thatta se ka buff khu min thattun hena kal don ani mak ve deuh chu kha khania ka buff a hi bo mai don lova min thattun hena khan ka buff hi in transfer phei dona amaro chu ka man bang zong cho mang thei dona second som ko a second som thum ka lo man to chuan second som ruk bak man tur nei don lo tin ani a buff khamo chu ml ne na danglam deuh na ani maya ti chuanin hero guide te poka ron da vek don thawa hei chu that ve na chu a hero hi nei mi lo maila guide a siam thei tlat maya kan lei ma in eng hero guide tinge kan en chak ti te kha request te poron siam ta ula poi mi lo ang kha chon hei ka soi mai don scout bird kan tia scout bird hi tha ma hei ti hian automatically in itha ve hian hetian enemy base lama hena kal kwala khumi a bial chinina a mu thei chin ang ko chu he ta mun hladewa pomila me pa lang thei ta ni chuanin gang ka hun don em ti te tin top lane lo clear ta antina me ya top lane clear do a ma se enemy kha an missing ta ni an bo ta ni chu chungang huna chonin hei hi lakna chang hriala ilanga ti chon hei hi kal kolanga me pa son tunge nang ma ron be tum tu che helai tara thila ka hi mem him lovem ti te enemy polten bo chuan enemy ten bo chuan hei helai ver han akal kol don ani so tangkai em ani ti chuan chumi lo le dang le pakhata chuanin ngoro ni chin han ka chuak zo ka sin male soi tur kha ka thai ngil le dei oi hle mai anyways enge ni aron kal level le mai tur angai photang a soi tur la ya kha chu tro
chuanin I mania khan ka soi zoka ka video en loten anon boin thu minon hril nok nok maya kha anon boi thu minon hrila chuanin I jungle item kala thei mi lo an tia chu jungle item chu hei kan hu veka nga headline mi ho hi ni ta hei hunter's knife hei level 2 hei level 3 ni le a hengang hi ka lei thei lo an ti thina kan lei thei lo chan chu kan spell a hian execute emo sprint develop mo kan lak thin wang ania punish ti kha kan lak anga ya retribution anga nia khami spell la lo chuan jungle item hi a lei thei lo ani ti chuanin kan gold hi panga ya chuanin veilam hemi aki omna lam bula hian om thina achunga hen om thina kha ml player tan chuanin build mania in prioritize turin a boy thlak em mai ni heta achunga kan da du chuan ati dang kha kan soitel le lok teang settings a kan lutanga ti chuan control sa hian kan hmuanga heta noen ru ta taila ngora khoi ber nge kho interface general azok kena mani le ani mi lo mai a controls minions auto aim lowest hp avatar lock mapping tap to send on default ta hen ni lo ni interface a hen ni hi quick buy placement hi left side ta om thina right side ta kan da nga ti chon expanded minimap hi chu right side ta chon boi thlak ta left side ta hen la om sela shop tab location hi right side ai dang left side da lovin right side ai da nga hemite pan hi left side ta om thina kha right side ai da ve don din ani chu ti chuanin auto purchase hi off bokla chuan show ability cooldown decimal si da du lem lo la nok mai maya khang ho kha iti fel chuan ml lang chi ani ve to ni ti chuan heta gold kha a recommend da oma attack magic defense movement jungle support recommend awam vek kha enge ni deuh mai sela a thawme tuna ta na kan video a chuanin agai thi ala toy in ala ho in ti mai thei ama ro chu man hmo pur chi ni lem lawa tin hero leite po kan omna sa ma se hero hi le fu lem lawani tin he game hi tuna ta na chuanin solo in a fu deuh ber a chan chu khel thar te kan ni hloma wangin alo kher thangsa matchup puya all khop maya I the duo try over khan goal chu extra thoma sela win rate kan uyen I si chon solo tluka fu om lawani eng po ni se chu khel thar te tan ni sela kan hanin shil pa ni sela yon ranking te hi man hmol tuk lo turania ranking ai chon hero nei tamte ability nge ni arcana max te khang kha kan ngai poi mo masa anga I rank sang lutuk kha om zero tuk om chuang lawani gold te kan thlen the khasan tok lutuka skin kha a thloning kan dong ve thawa ti chuanin I tuna kan guide bi ka chong kha khani mai sela tangkai zola chuanin enge ni tikhan jungle map om dan te kan trafia tura te po han ngai ta ila a tha ome ti chon ml lang lo takin laning hi dudu dan ti ve theya chan chu minion hi an spawn muangin an tlan muang em wangin I mobility nei thatan chon rom anuam em a ma se ml ang takin one versus a tiwak kha a thei velem lawani engang ponin inbuilt khal to mala ati chi lem lawani team fight a poimo em a he game a chon chumi chuanin ati nuam le zol em ani ti chon abak hi chu lobby a kan soi sun som nok teng hero hi kan thiat angin gold hian lei ri lo tur ania road to gloria hian I account a level up apiangin hero thloning kan dong phei ve zel ani chumi wang chuanin hero kha lei du ri lem lo ula chu ai chuanin in account level 7 a kai to chuanin armoria arcana hei hi max vec turania tunaka arcana set up a chuanin atrocity ka hmanga ti chuan gorilla ka hmang le a chuan blue a skewer ka hmanga heng pathum hi ka hmang ta ni hei gorilla vek ka vua tin heta hian skewer vek ka vua heta hian atrocity vek ka vua hei hi attack damage page ka tia adp ka vua hei hi mmt physical damage nei chi shim ka man tir ta ti chuan
ABP ability page ka ti le he chu engma la khoi chelawa pakhat ka max phot du wangin heng hi enlighten ka manga devour ka manga focus ka manga hey mage le support ho man chi deuh bi ka ni a assassin mage kan tiang chi te ti chuan TP tank page kan ti le tank page a chuanin indomitable colossus le valiance ka mangta chan chu armor vel hian in build thei chin max ane wangin he game a chuan HP ti san nan heng hoi ka petani enga poni se heng hi kan max vek alangai dona chumi wang chuanin I ADP a hian hei ka mong khon heng hi chu ka max to level 3 ka up to a hei hi level 1 hi paruk kala neya heng hi up max level tur ania sorry ka met sol hei hian upgrade arcana hei hi level 1 atangin level 3 a max anga ya level 3 max tur khwanin 2640 arcana voucher le 934 gold angai ta mar chu gold thi kala khek ri sham shama nakina lo thei lo huna kala mang dona ti chuanin paruk la up lo ka ne level 3 a hianin khu avai up tur chuan BP sing khat zaria somriat pali kama mo dona tundin huna chuan chumi wang chuanin heng hianin gold a he dona ni nakin zela hemi hniam hi chu nakina in line sir dona level 2 a hian up du su in gold in a dei lo chuan level 3 ngak ro level 3 dei lo ti chuan hei in level 3 vek anga malte te hian in setup du dana 0 ni ta hey atrocity hian critical chance 1.6 min pe a ti chuan som ka vua hian in 16% critical chance ka nei tina ni ta ni heta hian movement speed 1% le attack speed 1% min pe a level 3 hian som ka vua chuan in movement speed 10% le attack speed 10% ka nei don tina lo ni ta a hei hian in armor pierce mo physical penetration le normal attack 0.9 min pe a som ka vua chuan normal attack plus 9 ani pe lama armor pierce 64% min pe don ti na lo ni chumi wang chuan in heng hi kan max anga ya tin kan du dan te pom theya kan change thei boka heng hi hei consume crusader focus kan tiang chi flurry hex ti te pom vek ta kha chu kan du dan hei attribute theory la kan du dan khani mai sela a thawme tin hero tin hian arcana an du dan angeni an ngei hi chu om dona ma se thlak reng kha rem don silova versatile taka kan khel du dona wangin chumi wang chuanin basic lutuka chuan apa nga ya in man trom the anga kan build tra kan siam rem sham hi chu kan ti turani tin attribute in anglo kan pekin heta panga gorilla pela hetlama hianin antinan panga devour te da taila khang te pokha ti thei thawani amaro chu attribute pek ka sangwa lovin a chuak ve thei wangin a hlok lo ve thei ni ti chuan chumi pialama chuanin I helai gem a sen rong ate hi kan hmana tur chu arcane page leinan kan hmang thei ni unlock thei ni hei dian kan unlock sa zel theya kan hero du dana zirin hemi hero man tur tiang kha kan unlock sa zel thei ti na ni chu khang ho kha tunatana kan video chuni deuh mai sela a tha ome I next atang chuanin I hero guide kan da tan tura te po ngai la a thang